Job fi ydi ffindio 2 sexy singletons sy isio fforc. Rhoi nhw ar dates bach silly a fforcio off. Ideal, ie. Amser ni gwrdd ar gorgeous gogs. Sa ffrindiau fi yn disgrifio love life fi just fatha chaotic. Enw fi di Lewis, dwi'n 19, dwi'n dod o Fangor, dwi'n fyfyriwr yn Brifysgol Bangor, dwi'n neud cyfryngau, a ar yr ochr dwi hefyd yn neud stand-up comedy. Swn i'n disgrifio fi'n fel person creadigol, doniol a diog. Dwi'n single oherwydd fy mod i ella'n dod ar draws fatha person fyrbwyll ella, dipyn bach yn wyll. Ideal type fi, jyst i fod yn hynod o superficial, bysa rhywun fatha, just tywyll, dipyn bach, fatha features tebyg i fi, dim bod fi'n edrych am fy hun mewn person. Molly Wyn dwi, a dwi'n 20, a dwi'n dod o Llarug, ac ia, dwi'n single, dyna pam dwi'n yma. 3 gair i disgrifio fi ydi nuts. Dwi'n gwybod pam dwi'n single, ac achos dwi'n rhydda. So, ar night out, classic line fi ydi fatha, alright, how you doing? Dwi'n meddwl gennau ideal type. Dwi'n just meddwl fatha, dwi'n just chwilio amdan rhywun sydd efo personality, because literally, mae o missing. Dwi'n excited i gael cyfarfod rhyw newydd. Bring it on. Dwi yn barod am bach o action, flirtio a fforcio. Off a ni, ia? 3, 2, 1. Helo. Helo. Dwi'n nabod hwn. Seriously. Oh my god. Sut da chi'n nabod o'ch gilydd? Oedden ni arfer bod yn Spark Clwb Drama yn Gaernarfon. Wel, oeddech chi'n expectio hyn? Na. Dwi'n gwybod. Dwi'n gwybod chdi amser. Da chi'n nabod o'ch gilydd, licio'ch gilydd o? Dim yn heitio'ch gilydd? Na, dyn ni'n iawn, dyn ni'n just nabod yn gilydd. Oce. Ti'n meddwl sa chi'n disgraibio'ch gilydd fatha types o'ch gilydd generically? Bysa? Ie. Oce. Yes. So, da chi di cwrdd mewn clwb drama ar nhw Spark. Gwni weld ma'na spark go iawn rhwng chi heddi ma, ia? Gawn ni weld. Reit, so enw'r gêm ma ydi Holi'n Dwll. Iawn. A mae'n chance i chi wneud few quick fire questions. So, Molly, ti'n mynd gynta. Gyda ni list o questions i chdi ofyn i Lewis. Okay. Twilight neu Vampire Diaries? Twilight. Blonde neu brunette? Brunette. FaceTime neu text? Text. Botox neu naturiol? Naturiol. Big spoon neu little spoon? Pam ti'n mynd mor sydyn? Na, ni mwyn fire questions. Ti'n mynd gorau deud o fast. Ti'n mynd gorau deud o fast. O iawn, oce. Rai, beth ydyn nesa? Handcuffs neu whips? Handcuffs. Fling neu cariad? Cariad. Crafin neu ticlo? Ticlo. Oce. Lovely. Da o chi. Rei, amser i chdi, wan. Okay. Snog neu cwtch? Cwtch? Noson mewn neu noson allan? Mewn. Peldroed neu rygbi? Rygbi. Siocled neu bloda? Chocolate. Looks neu personoliaeth? Personality. Gola on neu gola off? Y ddau. Bondage neu roleplay? Ti'n actio, ti'n gorau dweud roleplay? Bondage! Reit, da chi di holi eich gilydd yn dwll. O, mae'n amser i fi adael wan i chi gael bach o reunion, iawn? Fel chi'n munud. Diolch. So, ti'n bod ar dates o flaen neu fath? Na, dim yn iawn. Fatha lot o bobl eraill, fatha the odd Tinder thing. Ond dim byd fatha ffurfiol date go iawn. So, hwn ydi official first date fi. Be mae chdi? Same. Ti wedi cael date blaen? Na. O ia, nes i weld thing chdi yn Steddfod, by the way. Y stand-up? Ie. Byddech chdi feddwl? Mae'n meddwl yn ffynnu dda. Oedd dda? Ie. Ti'n mo gennau potential dyfodol yn efo? I mean, yeah. Dim Kevin Hart, but... No, I'm joking. O na, ie. Joking. Na, oedd actually really da. So, hei, dwi'n ôl. Helo. Enough chit-chat, wan, gen ni gêm arall i chwarae, so off a ni. Gennych chi 15 eiliad yr un, de? I rei gymaint o wya yn y basgiad, i weld, you know, put eggs in one basket and all that, so... Right, 3, 2, 1, go! Oh, no! Na don dy gair di. Rod? Aw! Ti'n gwybod spitio fe mewn. Dwi'n gwybod beth i wneud. Angry Bird. Ti'n gwybod? Reit, gen i 3, 2, 1... Oce, nas di barau siw wneud. Efo lot o help. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yn nhw, a nes di dropio un. So, ti'n gorau cael full house neu'r un peth, wan. 1, 2, 3, go! Ie. 1, 2... O, man. O!
O, oedd yna, ei. 3, 2... Oh, shit! Sorry, Mol, ti di colli. So, fatha result o hynna, ti'n mynd i gorau wneud forfeit dawnio peint o egg yolk. Na, Cia, dwi'n allergic. Ti ddim, actually. Wel, cys mae Molly'n allergic, mae'r forfeit yn mynd i chdi. Go. Da iawn chdi. Dwi actually ddim yn allergic. O'n i just... Iawn. Fair enough. Yeah, spur of the moment. Don't want egg yolk in my mouth. Ar ôl gorffan y gêm, mae gen i few questions i chi ofyn i'ch gilydd. So dwi am adael chi get on with this, basically. A enjoy at i'r glas o wynd y geg. Wyt ti roed wedi cheatio rhywun? Na. Na. Dwi erioed wedi bod mewn perthynas, so... Oh, okay, So sorry. dwi wedi cael y cyfle i cheatio, dwi'n meddwl byswn ni yn chwaith. Iawn. Ond... Dwi'n meddwl... O, ti'n gwybod tan bod chdi wedi bod mewn perthynas? Sa chdi jyst dweud na, so ni byth yn Dwi jyst yn bod yn onest, fatha, ti'n methu bod yn hollol siŵr tan bod chdi yna na. So, wyt ti'n offi PDA? Yeah, dwi yn pan dwi'n period fe, dwi ddim. Wel, dwi ddim ar period fe. Really? Ni'n mynd sefo gweithio'n groes. E? Ni'n mynd sefo gweithio'n groes. No. Fydda pan ti ar period, ti fydda, fuck off, fydda twtio, dydda. Yeah, but sa'ch ti'n Neu gwybod ti na, angen fatha comfort pan... Ia'n ti angen y comfort pan ti ar period chdi, I guess, ie? Yeah. Hi. Helo. Oedd na neis, doedd? Very. Dysgu amdan period chdi a bob dim. Yeah, Cwfsi PDAs. just have no filter. Love it. I need one. O, ni'r gêm nesa, dwi'n teimlo'n bach yn peckish, de. Dwi ffansio bach dirty. O, hwn yn eich neis, yndi? Gennych chi unrhyw syniad pe mae hwn yma? Cos dwi wedi clywed bod chi'n licio kebabs. A ni gael whiff o'na, a ni'n gwybod be oedd o. Kebabs di thing chdi neu rhywbeth? No, it was once upon a time, but yeah, that's not just rhywbeth very traumatic ddigwydd i fi. Be? Basically, o'n i ar night out yn Lerpwl, ac Ie. o'n i fatha ar y last woman standing efo fatha un o ffrindiau fi. Ac yn un i'w boi man sefyll yn ei cyw. So nes i fe'n fatha, alright, wanna buy me a kebab, yeah? A nath o fe'n, yeah, I'll buy you a kebab for a kiss, like. Ac o'n i fatha, A nes di do? yeah, ac o'n gen i fod yn 4 dant. Ww! Ella, na, sws am kebab ella? Wel, fyddwch chi'n mysio swsio'ch gilydd ar ôl byddai'r challenge yma. So, Ie. gennych chi 15 eiliad i fita cyn gymaint ydych chi'n gallu o'r kebabs yma. Barod? 1, 2, 3, go on. Come on. Oh my god, we disappear mewn to. 3, 2, 1. OK. Barod, go. Ti'n dda bwni? Ynddo. Mae'n eich Kick. Ie. Oh. Ooh. Meat hanging out his mouth. Oh, bro, 3, 2, 1, get done. Yr unig llun o hwnna, swn i ddeud, Molly. Yeah, Chwarae teg. diolch fawr iawn. Ar ôl hynna, sy'n ynnych chi ffansi i kiss i'ch gilydd? Kiss for a kebab. Yeah, dwi'n enjoy kebab fi bach i gorau ma'n dod. OK, so that's a no. Be am ti? Wel, allai'm deud ia wan, jyst i enid fi'n edrych y wirion allaf. So, Na, na i stipio ocê. i'r kebab. OK, fair enough. Reit, clean up. Da ni angen clean up fan hyn. So, cyn i'ch pennach chi fynd o dan y closh a gorwneud y penderfyniad mawr, gennych chi Ie. jans i ofyn un killer question yr un i'ch gilydd. Be ddech chdi'n feddwl ohono fi pan nes ti gyfarfu tro cynta o gymaru a rwan? Wel, dwi'n meddwl oedden ni ffrindiau reit da yn Sparc. Oedd? Oh my god! Yeah, Ia. never mind. Na, dwi'n meddwl oedden ni'n ffrindiau reit da yn Sparc. Oedden, Oedd? fatha, dwi dal mewn siocs de, cos dwi'n wedi gweld chdi, so fatha, literally 2 flynedd. Molly, amser chdi, ofyn cwestiwn chdi. Marvel o DC. Oh, come on. Ys ni'n deud bod fi fwy o... Ys ni'n deud mwy o Marvel? Yeah? So, da chi'r ar yr un page by the sounds of things? Yeah. Dau Marvel. OK, ei wrach ddech chi watch bach o teli fo'ch gilydd. Netflix and chill, as they say. Ei. Wan, mae'n amser chi fynd dan y closh a neud penderfyniad am whether or not da chi'n pati dod yn ôl, ne fforcio off o'ma. OK? Fel chi. Ta-da!
a bit of blast from the past. Fel first dates, dwi'n meddwl bob dim o'n i ddisgwyl ar y degawd o bach yn awkward. So sôn o first dates fi, so dwi yn falch na Lewis oedd am y ffordd, rhywun dwi'n abod, comfortable efo. Oedd i weld yn berson fatha jolly, sense of humour ganddi. What you see is what you get efo Lewis. Personality fo'n dan yn strwyl, bydda 100%. O'n i bach yn siomedig efo'i killer cwestiwn ni. Tio, dod o rhywbeth yn agorad y fanna, a mae'n mynd am Marvel neu DC, ni'n meddwl. So ydych chi gallu mynd bach gwell am hynna? Wel, oedd hwnna'n uffar o ddet, doedd. Amser ni weld wan os dy hein di meddwl aros neu beidio. 3, 2, 1. Oh, Brutal. dwi'n mynd surprised. Ti'n oce am y peth, ta ti'n teimlo'n bach yn... Yndw, o'n i eisiau just dod yn ôl, just er mwyn gweld fy hun i ddweud y gwir. Ie. Dwi'n mynd rhy bothered i fod yn hollol honest. O, ie, newid y diwn rwan. Ia. Anyway, dwi off i gael bath meaty a ffocws squirts. Efo ni. Plan of action nesa i fi ydy gael am y dating scene. I'm not gonna kiss anyone for a kebab ever again. Wel, Molly, iolos, gei di sticio i dy ddynion heb ddannad yn Lerpwl a nôl i Fangor a ffeindio rhywun iawn i fi. Hwyl fawr.